Malor soifua fatal fatu I whapoponga o tala mai Australia le Radio Samoa. Mo yevi poti wata wai wano whasau ni lama le palemia o Australia Anthony Albanese e wala au le whainga palo tala tunu ue whaia ia a pepila ro naso se pururua pe ta ia whodinga e ono toro pōlea fina ngalo ono o le popolenga I le whao Alfred le olo lapta iai Queensland ma se vaenga o New South Wales. O nisi mai le malo o latou whaeloa I le ABC, o se tasi leo popolenga au tu o iei mo le palemia malana whainga malo e tusai o le mata upu le palota. Wa ta ua fo e seisi source mai lava le malo, e pe ona ripotia le ABC o se awa noa mo se whainga palota a matatu le whaiunga le vasenei, pe ama le 5% o lo tati ai le teminei. Ai fuafua lava le tūranga le aiaia a fianga o le whae pe ona lapta iai le atunu. Sa fuafua le whainga malanga le palemia mo Brisbane I le Stofi, pe ta e fōringa o tue fitu na I ono le asotonu leo lo o fautuai na le va ai tau, e ono te tele ai le whao Alfred. E iei pampensini fōwa amata whaaturanga nei Australia atoa o YouGo Petrol Stations e whaangai o ia le Ampol o se taso company tele whaafuina le au unanga. O ia pamu le ama whaiaio nanga I atu le aveta avale, tap, lana kār, e tutongi eire penisini, matoeanga I ese pe amae o no utuina. O lona winga o le ale mana o miais tangata whaingaruenga I whaafuina le pamu, mai fitu pamu whaapeo o whaaturanga I New South Wales, 5 I Queensland, 4 I Australia I saute ma le tolu I Victoria. Whai mai le 9 News o lo iei le wala au I le Ampol, ia toe tō manatu I lana fuafuanga le nei, ai mai sei tangata iei ta avale e le tise. Whai mai nisi whina ngalo o le lea io sa tangata whaingaruenga I le pamu penisini, le alangona I fo I aveta avale le lea saunga le mu. Luna winga e wila e fōringa o le awhaingo whia le whaangasoronga o le utuina o le taavale, pe ta e fōringa e le o se tala le leilea mō aveta avale uma. Ua whaelo le a maua e a onga whalaua I tele uma po public schools I New South Wales se isi vai ngā tupe whaopopo e whaatesi ma le 8 piliona ma aua I whaatas fo I mastete pe o Victoria, Western Australia, South Australia, Tasmania o le ACT ma le Northern Territory, lea fo I wasau ni e saini le malienga e se fulutu sanga. Le winga lao stete umai Australia se vanga na Queenslandi, le wasaini umai le malienga le ma le whainga malo Australia, ia una I ai whatupenga wa onga whalawa I tele I lalo le malienga o whaingoa, Better and Fairer Schools Agreement po le PFSA. Whai mai de minister wa onga Jason Clare o le whaatino ina o le nei saininga, o le toe whaamautuina leo le whaatuatuanga o tangata I le au unanga taua wa onga, I le stete, sa mai tauina I tausanga o te ale whaititi o le numero o tamaiti le stala ia onga lau tele, ai a ngai ia onga tuto o tasi po private schools. Ua ave ile saunga le mu po ua ave nā tu fo I no fuanga e saunga le mu wai a wata penpenanga masau niuninga mo le whao Alfred, waa I Brisbane, ma ua ta ua maile lapta I o Queensland ma le vaenga I mātua New South Wales I le whao Alfred. Lo mata I tua le va ai tau o le a wha, le a awhia I le vao Brisbane ma le Sunshine Coast I le Paula Stofi le vasenei, a wa lapta I ai vaenga ma wala lalo Queensland I mai sei Moreton Bay, ua whaaturanga fwoi le tau fio o unanga wa ai maasani o na whea ave ia le atunu o whemalanga ai. Wa vai a fwoi le ngāre rua tangata tā pena le pui ngā mauta malawa ma pisinisi, ma lo o whaawau fwoi lapta I ngā le premier malana whai ngā malo I le whautua ino tangata I a sao niuni, ia ma tā pena fwoi I tu umai malu pui ai le soifua mai le a whao Alfred. Talamuri muri alo wha moe tinei mu e whao ngā drones e loa ai le mafua anga tonu o se afi na sa sao ane se warehouse I le o ngā tonu o me le pone. O le whale fo ngā whale lua o le warehouse na matua I wha a fia I le afi ma e o le varu se furu tinei mu na ngā iane ta pe le afi le babeau ana le la te o le 5. O drones la o lo wha moe ma waise malamalama anga wha o popo e tusa le nofu anga tonu na afuai le afi ma e le o mautinoa I le teminei pe masalomia le mafua anga le afi. Lo whanga solo la le suenga e lo ta ua mai le teminei pe iei nisi na fia soifua a le a foi le te leo se vaenga ua whaaleanga ina o lea whale mai le afi na sa sawane. Ia tala na le Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei fo ia salua pe loa ia tai au I seisi whaapoponga soifua. Tasilima I watolu amo Radio Samoa. O lea ua tatalaina nei whaatalinoanga mō fofuanga whaaltausanga ala pūlenga anu o Aukilani. Mai mātou te mo o mia so manatu whaalia. Ia mautino ai o lo o mātou uia ala sao.
Hangayana il akhaveyourSay.nz/our plan. E whailoma iei Sophie Nangalu, aile ia ulia lea so lua valu mati. O se talawhiawhia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga whaamulinoto mai le kampadia le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tadia foi la tofa le tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. Ama tatu lima se lausi aga iatu le lima afe tala. Pe so te mai ulungia Peter Pernanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua fitu lua. Pe amana mia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. citycars.nz. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O le aho nanga le sabe mawai o loa ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loa o ngā i leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi i nei New Zealand e piki alo a ingai Samoa. Fauso tai mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai i le buy@sap.ws. Sap, lau fale o loa numero tasi i Samoa. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. See
se e mali e atu i tai Talo whai a pita ua tutu to atasi mai No utino pe a pe talu le fia va ai No fatu pe watu ia i se pelu ma ai Tulili se e mai ala ia lau mahasalafa Ua o fia inu vai malu i o noi mata Ua la lele tasi lava oe Tulili wana o oe lava Ula lele wale mawhai pito na whamatala Ua la lele tasi lava oe Tulili wana o oe lava Ula lele wale mawhai pito na whamatala Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Yeah.
maila au ilo muanganga Etse kisi si au limalia ifa alele mai ile matang ele anga sunga watu ai mai oleva afi au se ifa mai sau ayuli mai kasa etua ini mala etua imanu sau fugala upele sau masinai pubai malu se inu ane ai sama olenu Talo fa Samoa wa ule ne yo kas futialu awal suia ngila wa ule kio eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa vevela Luas pu pa bilu te wa te aile tu live pa ile tautua pa wa wale si panga o Samoa su lima eva toru amo programa o Gagaifo Faiva ia me suoli ni vai ngone pia fi ia po le awaundi o le asolua le ua sofa mati lua oro lima le nganga pa alo o le mi ngawa tawai ia le nganga fia o forofa pata lofa atuai pa ia maulunga o tato o tuno o mai lava i monga maulunga pa ia se o pito i titi ta lofa lava ma lor soi fo maria Samoa ma lor fo lau bi elo tato o tua o le na pule fa soi fo le to soi fo le olo taito le umpe un tato toe ta pa i lungo pe au nganu ea ala le tautua pa wa le Radio Samoa su lima iva toru a mota no falava pa talo pa pa au tana le o pa penal pa tono pa lia so sta po au jo nei lo langi ato to vini o tau suina le vai o soi fo ya wala vani nganga mo ye mo lona ma lo o forofa pa talo pa tu ta lofa lava pa talo pa tu no ma le tu ia lo ma o mai pa ponga mai ma lo na ma pane pa tal pa tasi mai leaso mres ia mese o to talia ina o to tu ale Radio Samoa so lima iva toru a moyo to monto lao tono to sa per pingalanga pe lava ia ta tono lo to talia malo ma to fa to va io to monto lao pa tal pa tu ta lofa lava ele ngano fo e ta uri para pu ma pu si o to panga mano le tro so se mautanga se ngase i mauto malawa ia forofa pa tala patu ma lo fatu talo lava le lo fo le imbalana pa mano longa lo pa yatu pa yane pa ia maur ma no si tanto te nga mo ia molon pingano pa talo fatu talo fa lava e le fangano in fon pa talo pa auso tinao to pa pino tulio lato pa salanga iso sto ese ea tartono no fuanga ele fio o yese tas vai ngor so fo mrona ea tartono ele to la fo ia mo to tato uma lava ia ao lofa deli pe tato te pio pa pe tato te ese mare murmurita ia le lofa deli into abnoa ilo to so fo mo tato vola fo i mai io e pe lava no fa manato atu salamore wi ona te mai ai leo ia ma to e fo i lo na inga alo fa tu mo to tuli fa salanga vave mai se lau fie se lau tato fie loa i le matango fie o le ia patalo bat fo ina i to maiti tama mtene alo le atunu le fo i mai a onga nei aso patalo batu to maiti ma lo lama te tonu sa nui o to waso la lama se me fa rupe sasi ai o to loto i tonu au ni ngā tia i lo to mamaro tina pa so iai pa so ia lo to mamaro tina te alu moro fie leisi aso a pe fa le tonu fa ya ongo lama ia tala noa i lo to mamaro tina ia pe na fo i tonu la onga inisio alum panau ia mo pe lo fie mai fa so yo matua te mo e lo fie leisi aso to na le ngana pa lo le ngana numero tas awone i le loa e le lo numero tasina fa no lo lumna mo al fa per tania mo ma numero tasina soi fo e to matua mo la e te to ia lo fa te to mo to tu ana Radio Samoa su lima e va to mo por cambio Gagaifo Faiva le voi vai ngana pia la solua su tu ranga po e le fionga le atawa sa ve Wellington stain po to fo malanta tua tato ma puta
Se pa ia po le ono tai au. Losu wal bidu te o te aile tu la fa. Ya, man we fo la singa na to dunga le ala ioi. Pe te le fia fa manatu le Radio Samoa. Au wal fa nga ina le telefoni. E le fa pe fo le fa tonu atu le ai. O matou ata o langa, ma matou ngā nuenga pai pea. Mo tātou uma, au ni whao ngā ina telefoni. Tēlen soi fua o ma wai. Ioi, tā tia i lalo. Maolo wa manoa, whao tia i mauta manawa, tali i lau telefoni. Whako ese i. Pai mai teitu, au o tali i telefoni ke i o le o mare pale. Wai nani mangai. Tā ua le mo le pasia moni. Tuli lo sao, me lo po la sao kamakau maranga vale. Kamanga o mai kamakau maranga vale. Nei o mai le vale langi malo langi tulo. Io tu le to emlo sa mo li lan me mata pe kawi lo ngako. Ya ta ua ke le vai. Nga pa pe kamakau vale anulo. Ele pa pe na ko si la ko lang mu mal mo li. Ia ngai pa pe le fa to ke aru pe mo li mu le ai. Nei na le to fa. Io pa pe nan fa to ta le ai. Tau nu le mo to malo vi. Ia le ya pa pe na foi fa ilo lungo da wala. Le se lungo tu la fono. Fa manatu pe. Te leo tu pe na o mau isala. Ya mo sala lu se la u le so wala. Anu ko ma singa le u mo pa nga. Ta ma fa to ai nga. Ai na to miti ya la waru na malo. Ona pa ta malo ta to. Ya lo fa le ni ma. So ni ma ta to fo longa. O le wa so fa na ma sina lo na tolu. Yo va le alu ko sang. E ko la la. Ya ma me la ko sang. Taimi mana tai le pa tali ai tangata. Ai fai ala ba me uma mai fa mo le ni. Pa ta ba te pa te mosa mai men pone lunga ape poringa ta bita so I va tau mala inga ya ma no la ba le pa mai ya amelia pa mona ba no nga rue. Melia pa mona ma la mo bring tone ya sa ni lol sa bringa la pia ba nga ya le monga nga wo ni mata. Alu lunga sa ulalo o ngi ngaro ka ko pai pa. Amelia pa mona o le na. Koko ese ale sprite ma le diet coke nga ye pa le kongo ka ko ka sia no sa nele o mai ya lo fatu France right ma la inga mai man rewa ka lo fire lo fatu ya mai la to u ma la mo ma puto mai meeting ile to tua esi CJFT ma lo ma pa time up to my Aaron Silla ya wa sa arona o el ka mo mos pa mai lo leo longo pule yo wa lo longo ngatia
joy jam ole a e lai le yama enemy chi malogino enemy chi e no tang se fe puina you sasa ile la wesi ba ole me vai yahi ole fue ile la ole knife who will buy ye chau fa ba ole fino le fe ai awale vai so e le fe ile al tele Na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe ilangu ngana fitua so le vai aso. Taimi tula mai loa sporo minute o na tālo ne tula lima unia tātou tala I vai whanua e le ngana peo tā nia nisi o whasalonga pa pēsi nisi e on side po I lea se tase pa leo mai po le tautua le Henderson Gas I Cavendish Drive I Manukau City pa solo po leo tātou por kalame e o tātou orki ki pako sa o a musika so I whiloi Ia, nei ia se panga le musika. Ia, hea o ngā po I mo nei o tātou tu āsina sina, o lo pātau tu lia I ngāse o le tino. Ia, me se po o le mamano le atunu, be po I musika te pāpaponga mai, Ia, na ngaro I po I leo tina. Pa ngaro I le po kiki mai se kūranga le laki. Ia, lo soi fuare li e si le pia me uma. Nā tātou eba le musika. O le mako a sekia. Pa manatu I la tau lungo le ala. Ia o mara fia o ta alo lungo le wala telefone lava o pa ngaina pe on pa manatu pe tau tu ale Radio Samoa tanga I pa ilo lungo le wala o le si o le nga e tu le pasi mai ia pa to cemetery e mata to nga ia la no vai po nga pi le a po I lo ko ka vale nga e mo ko akilia ma le T1, T2, T3, ia o tele o mautinoa ngi po ele sara ngana ia tatono pa manatu lava ia na sila PR T1 o le kasi ia o le kasi ero mar pase se ko lima ia o ba ko pase ko ka male al manga ia o sa ko ka male ngai ko makinga ale pe ko ongo ngai ko anga na kula le nga le pasi mai le cemetery le I pa to le ngol le va le ia no fa manatu a motato uma ele o ia na pu ata pinga ai mo tātou uma pe ono pai atu o le mau me yo tupe alu tongi ai sala anga alu I si me pe alu me pale loku po ngisi me la po sa mo po ngisi o lo tangi mai po I am so sorry to po pe ke alu ave I me anga ia ia mo tanga sengasi o lo ia nai to maiti o nai tanga to matu ia le alu le lo sa mo ra sa la nga por ko se lo lima se la sorry ia ngai haru pole ki ngai folo ruma ka umpai ngai lo le sa I o langono ia e ko le siringa ia la sa I o langono ngai le me ano fa le mai mo tato ma va top si e tato me ano fa poi fuare tu o le poto o anga mai ane pe mai ma fo donu ai le me la fai le aso ma le aso ai o so sa me le nga pa ia mo tato
So san sili nā mō tātou te pe sili le nganga pa ia. Alofa mai. Le ato tō mare vai vai. Mare mānosi mare loto mutana. Mā pōpō tōnu e au soria ku lāpong. Ia non pa manatu la vai pule. Ma kua kule aku ngai mna vale dana. Fia leo ako ka ore ka wikinga. Lai mena i tangata tō rua pe matu. Ai lai o aku le lengan ngai. Ka un pau tau le tātou ore T1, T2, mane T3. Ia, nai si le fia po ia. Ava pe ore T2. Ai lo wala ko marau pāse se ko se futu. Ia, la kulala e mo ma. Lana po upa tu wa ngane ke mo so le. Tele ia se si ala upo e mai ai. Kai pe pora me yo le fa yo lo puspa. Se vi pe o fo le tono tama. La un fa nga po e mai la ko i. Ke mo nga wa story lungo o po mo tono pena. E mata la i tatou. O le tupe ma o maua. Ale pa manatu ale Radio Samoa. Ma ko fo yuri. Ele pa pe ka oranga ku ma ko so tu la fo no ma tu ngale on kasi e le puti male umele ele matu tala no atu. Ya. Mori fa malo mo pa tai se oso bane talinga pa sala pai se manu transition ya po le talinga ya po mo nan tau tu mo tabela po ne aso. Ya po e tu yo so mo dia pero po martina ya tina mo no ano to po me po lan tau tu le aso atao pe ata to dia de lofa malanga le lota to matai pa darba tu ya pa tai ya mosa mai me pone pa pe po ya Aaron Sila halo sina ati mai me Robert ha pe po ya e o tui le funga e a lo o eva mai America ngawa asong fo go a le wa so lua mato le usu 5 minute de lima e o tui le funga le usu 5 minute de lima mako ya loko penga o ko kiki ao ase mo so akure pese mosi hops ya no pantu ya mano la pa ya alo pantu alo sina atia pe po ya Marietta pi ya tai alo pa mai fa dungo mo ni la ya Marietta ya lo pa de latu ya bo lato fo yu wanga ti moto mala mori pa mano mo pa tai lato sa nganu lu ne yaso ese no mana yo fa mano si ya o le fa mano si o le ko ha manga e so manie e so manie me o le fa mano si taia o el kai me ke ala fa i mari taia o fa no pe sasi o la mona o wa po ko waina e to fa le po ya mai mo ya na TV ya ka ano lo ke po e ke ko fa di o ko le o sorry ko i lima le fa ma bia e te amata le ono te pa o kana le bala e anu ngi tfengano o ko le taia o ana tu o tana fitu. Ya, fai lo singa mai pelo, o ile ai fai lo singa pa ngui bodeli. La e alu lo le lo family doctor. Ya mais pas pepa, wa pa wa ngal me la be ina mai. E ko nga me nga ole ala umi. Ya nga o lo ka ya. Fai lo singa mai pelo. O e singa pa ngui bodeli kia la manolo ai kia mai pa ya wo vai ya mana ya halau me ai halu fo mai fe oi wo kwa ngase pa yo mo ka ngase ko ngai moi e nga me lo pas pit pa ngai ki us mo sia so okay amor pa mano se semana ya yo ko far ke me ko fa ko mi e mo mo e to mi ora mo kwa ma ya a fo le bo le nga ka ngu vai na le mai o le alfa ko ngole fa ko ngoi ka ko balu tu la sorry e balu tu la te nga mano lo te nga soifo se fa o kana ye a ka ko ringa le lo toru tu la ko pinga ringa e oi balu tu la la fa ko ngoi soifo mano lo ina balu tu la ko e balu ia ipu vai e ka nga ka ma fa das vai na le mangi vai na le mangi balu tu la te mano lo de po ai kau nga balu ya au ipu mai tau mawhai da so tosi ai wa ai la le manga ia se ke kako ya alofa de la tu mol malo le no ya mlam singo le ne aso ya patasi le tu ai mo ai me o pa tai ya pai ya muia ya ba no la male mai al sina ati pe po ya Marietta pi ya me na to umala mo ma puta mai yo o le mangai o le peselan kusi e se oso. Talinga anu filufi, whenua o kana sa o ala leina muli o lau pese ai o dei loa longa se mea. Ai pe mai la se oso ia le aso. Tasi sau po i le siwe.
me ko su ko so le ka no fa o ko ngangi o la ko ai ngale pong sai Senga lo mafofa sili ai o fai ka na ku wa ku oe ke alu no wa fa ma lunga fa vin kan wo fu mo fai se ka fa na ka ma ku fa kas fa kali ai me fa ba ai pangale Salu vale lo kamua opo Al keko Ike pule lava oe lolo A saulia ingano Aue ke anu mau Ma e manga kua figa si o mau Losa o lo tomana Ua umata
fiai awa seua Kula bala fica otama sasao ela va de fornima siva la ia la mia sama mai e kuma e vana sa fiai awa seua Kula bala fica otama sasao ela va de fornima Fiai, awa, seua, pula bala fica, otama, sasao, ela vai fornima, sensiva, lava oe, la mena sama mai, e uma, e vama, safi fiai, awa, seua, pula bala fica, otama, sasao, ela vai fornima. Alova Samoa, wa ule nei o kasu tialu, a wale sui ale ngila ura ule kio. A eva mai ina se fulu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Solo mana ona Faiva vale olo ulocho Shemiti e apo o shelia Uamati vale tamawa inga Talua ila upele Samoa Ola utai mane ola uasoa Nala upele Uamo watu waleilo Loi mataone alofa Anamo oele uma Ele matine yale alofa e matala pea Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Tal flava o se whapoponga o tala mai atunu i mamama tala o le Pasifika le Radio Samoa. Mo moatu se tala mai Israelu le a whaabo peo na tau fia Israelu le whaatanga o le avenatu o fesoswani mo tangata i tutono o Gaza se ibanga na ua talia e Hamas a ia inga fō mo le wha umi peo le malienga e tau fia i vesinga a wao le ua mahe ale teimi sa whaaturanga e whaamutai i le asatona ina te nei. Whailoa le palemia o Israelu Netanyahu o le wha umi ato le marienga e tau fia i vesinga i le wau tue lua e pe ona iei le vaenga mua le marienga o le a wha o atu i le masina pa ia e pe ona iei le tatununga i salama wha mai e le o ngatonu a perila.
Whai mai a ia o le extension lea, o le a anga isa o lava i le o ngā tutonu o le masina o a perila e pei o na tāua, ma e whao o atu i le masina pa ia e pei na iele taritonunga i salama. Whai mai a ia o le extension lea o sa finangalo na whaero ane e le whaufautua Trump i sa sa e tutonu o Steve Witkoff. O le finangalo lo li putia le taria ina le Hamas o no lo va aila tau i se tūranga e whaamuta tū mawai ve singa i Gaza. Lo fina wane foi le Hamas o le tau fia Israel o le wha o ane sosoani mō Gaza o se sori tū la fono leo taua, war crime, ma ua tarosanga i mediators i a whaamuta ia whainga le tarawhea ngai a Israelu. Whai mai Israelu a whaia e wha wau pere mo muso le Hamas o lona winga o le ale whaatanga ina foi la Israelu se tau finga o vesinga e au noma le whaafu i ane o nisi o lo ave whaapango tapea e le Hamas. Ukraine ua whaailoa nganga whaafitai o le parlemene o Ukraine i le presidente o Amerika ma vi iaia na tau mawhainga e whaamuta le tau le vau Ukraine ma Lucia. Wari patia le CNN se whaamtaranga me le parlemene o Ukraine ta ua i le whaafitai o Trump le Kongresi Amerika ma tangata uma o Amerika o na la lātou whesoasoani whaawau pēr mo le tūtu o tasi o Ukraine ma whesoasoani uma tau le puipuinga sa tu ina atu mo Ukraine o whesoasoani tere le tūranga wa iei nei ia le atu nuu. O le whamtaranga wādia e mai e whaato a mai a le whonutanga le vau Trump ma Zelensky i le whare pae le ana mai a e le iei se marienga na sainia e mawai e Amerika le avanoa i minerale o lo ta ua mai Ukraine. Tai awa na leilana ta wai e Trump o le atu ina mai se update o le mata upo e whaatatau le marienga le atau minerale Ukraine i le aso a tai au e te tau na langona e Zelensky se anganga whaafatai i le lango atu a Washington. I Apania siri e le lua afe fui mu i Apani wanga i atu e ta pē se afi au pito tele i pa au pito tele le tonga vau i Apani. Wha mai le BBC e to tasti tangata bomariu mai le afi ma wasiri e le lima afe lua se lau eka o whanua wa whaalea ngaina i le tu i mātua i Apani le a aio o funato tanu mai le vai aso na tenei. Whai mai pēa ma le wha afe onu se lau tangata o lo iei nei lalo polo inga le malo ina i ave sea le tu mau mai mai o lātou whale a o whaawau pēle sa sao le afi. O nisi e sidia le lua afe wanga i se atu e au mau ma ainga i no fuanga saunga le mu, e sidia ma le valu se fulu whale ua whale anga ina, ma o le tausanga na tenei le tausanga o pito vevela lea mo Japani e peo no whaamawina. O le vahanga tonu o lo o mua se tonga vao e le Iwate Prefecture, o le tonga vao au pito te lea Japani, e to ititi tangata e au mawai. Mai le Pasifika, i Samoa, le awa toe tolo po foi le whonutanga le parlemene, se i au lia le astofe le vasa neina ua whaeloa se whaeunga le whongwhetala i le mauta, papari i ta eo masipau, e whaatatau i lafo e peo na tuina le parlemene le nei vai aso. Ua whaeloa le whaeunga le whongwhetala ina i a tolo po le whono, ai whautua ina le toe tā pena le leo te ungo le lafo i se whainga tustusia, e le sui uspono mai nganga i whamaunga numero tolu ma le taitai o le tuangai, ma ia whao o atu le whongwhetalai ma kopi fo i le whailau tusi le whono, au le itaina le se fururua i le aso a tai au, lima o mati. E lua i tūlana malo loa i le whono le tai au ana leila, a e soa lau pule nisi o mata upu, ma le toe amatari atu, ma whai aisa au noanga le a le whongwhetalai, ma wha mai a i loa ma le whono tanga i le so. Tala muni mai New Zealand, wa una ia se tasi o tangata whaafiafia tupulanga talavou o Māori ma le Pasifika, ia tau fi mau ia lātou wanganu. O Turia Smith Beke, lea e whai e loa tele le ata o le Shortland Street, ma le Celebrity Treasure Island, na awai le te Matatini Festival, lea na whai e New Plymouth, i le whaai unga le vai aso. O le whaaringa o pito te lea o le kapahaka i le larangi, mai o atu se fururi mawhetangata na awai ai, i lo nāso whaiu. O whaafiafianga SS sa mai moinai, whailoa e lea ta mai tai whaafiafia, o le tūlanga le leia whaatatau i tu ai ngā whaalinga whaapenei, e a o oire toa tele e meisa i lātou e le isoifuane i o lātou tupuanga, e whaatatau i le anga nuu e meisa o tūma masani mai tausanga wutunai. Pai mai tūria, talo i auria fo i le isi whaalinga whaapele tausanga fōu, talo sia e o atu iei watu o tele nisi o lona a inga matupulanga talawau e tutu whaatasi, e o pongi lea whaamoe tāua. I o tala nara Radio Samoa mo lau whaafonga mai nei a salua, Veilo ia tai au i seisi whaapoponga soifua.
Ora malaf bidutu wa te ai le tu la lima fa ponga mano tato tunu o le tautua mo le fianga patua ya malana toa po mari tato tala mai I mo ona langa vese mai Australia ya toi pa o po lan tautua le so antai au so venga lungo la wala mor si piet mano tato tunu o mai tai no offshore fa slow mai traffic mai Devon poranga ai pace border saunga I Hurst Mirori takapuna o mo kwa le mua sa o traffic ngai ai pasi atu ia le mota ngase nai no offshore e o tampai mai lungo le ala papa ai pepe mani mai so tai up nova ngai opani slow mai constellation drive ngai lungo le ala papa ia pepe mani o silpia umala malo tato no mai kai pekenhurt hanga ia tu one wa road tu lungo le ala papa ia ole na e o mai mota malawa le na mal sa ngore mo me ta ona lo turi pe tato ia ina I saunga le moto no moto malawa sa vainga Victoria Park ni tauranga ngai lunga I le ala papa ia umwa le mo al traffic ngai lunga la to wanga tu no shore ai pe mani atu o sa vainga I college hill ngai Herne Bay Bonsonby Road Jervis Road slow traffic ngai Westmere ngai atu West Auckland ia le lava pe mani mai tai taulanga Sabainga Simon Street ngai Kai Babas New Market o sabainga foi Craft and Bridge to Faiva slow traffic ngai de mota ngase au kilani au si fil malo tato no yo le lava pe mani au le lunga wala ngai Manuka Road ngai Queenstown ngai mai Mega Bridge was slow the traffic mai tai au kilani sipo mai Lincoln Road ngai Henderson Mall lunga Glendin roundabout ya pasi mai ia Waikumete Cemetery ia o masi singo la so la ko so sa wa oi lin mo mai ro nai Wolverton Road New Windsor Road Mayora Road longo winga wo o mai ile moto wenga I Mega Bridge ia tanga mai po Hendon Avenue mo mai Stora Road Dominion Road Centringham Road o mo kwa slow traffic ia pe mani o mala mai moto mala la tu le fe au ngan venga Ora ngai mai I Greenland roundabout dungo le motorway ia kuri mai mako ngai le mene mak pasal lawa tuai ia le lava pe mani o slow mai lava le traffic sta venga nai dungo le wala ia more si fir malo tato no ia por klame fanga solo auto atu le radio Samoa su lima I Vatoro a mon na birute so tai po le ma mata ia anti mal Henderson gas fanga so po le tato por klame se pa ia lava le tu la fitu ile fiafi Amo tau toina oe ilangana fitu aso le vai aso Radio Samoa Tasilima Vatolu Amo Radio Samoa Tasilima Vatolu Amo Radio Samoa, Kasilima Ivokuru Amo. Una ea chali maya ia icha Chata feangainga Uwaleva ona ofia cha uatu Haifasia pea ita iyo umanatu
se hulo uba ai matau o umana o ua folasia ile ala malie uana onina ifasanga Pasene aitama ole tiama Yo si poco mani ole ni fo lo band yo le ai po le yo ya yo ati bakulo ka mani pe pa pe ta o tu uma me uma lava o ta pena tu o ne to fo I lo moto mo lo ya ta pena tu ame uma e o ma na po va vele pe ngolo ta sanga ya la pa ponga pe o la pa tele mai at mata ya ati lo mo le no ati pa ta no pa tu de nga pa no ma no nga lu ni yes Ia talo fataito ia tange mafu ia te o lo fa pe ona fa fe ina le tapo kalami ma tonga fiele ni tu la le aso ia o leo fo ua lama fa I u ia fe amunga luenga ia o lo tu mau pele lo fa malanga le sa se tama I langi ia masalo lo manu ia mea uma le lo fa malanga le tu le nai tu fo ita so ofisa ia sau no fo o te mata io le se ni le lo fo le ni manu ia lama fo la fangan benga le Radio Samoa ta ton fo lo ni fo sia to fo pitola au le ngan luer ta tu ale Henderson gas ya mas fo le sulu to le tu no tang sa to le tu mo mia la so son ya ma no la ma ngan lue o le si te mi fo I mo fa ngan ngai fa fa o ka ngo ave fo ka pa le ku
E bueno le upo le tusi ka o ku spa ia lau tua me uma le alofa lau tua me uma le alofa me le alofa sorry e ma ka ki wala de pe pa pe wo fa ku ke fa ia le ia wa o lo wa ka ni la ko no o fe me wo e la ka mo sorry fa me ri la fa ku lo pesi misi nga misi ma la ko ba ne fa po ngora tsono e le fa ki se mas ya wo le ko la ya wo po mai sa mo ya ngo sa mo fo wo fi so po pe ku la langi nai Masalo e wo fa se pisinisi a su sa mo e le ale na wo le te fo me ba no na ya me si lo ngai se ngo so lo fa o wina to ngan venga e mai la le ya so le wa so lua me se o le so fa o mati do ta te e se le bambe o tau sanga ati le ua masina lona tolu ia te ia le bakuru ki si masile sa ka ko fia e fo faina ia so malolo ia sa le tai so babi te le alo o le masina babi fo le alo le aso lan so ia o se riposti atu i le taso falta vale le nei asu ia o lo sa fa tino ina le la China i tato application le malo le tunu sa fa pe ona fato ai me le la tai au ia mana nei le uli io le la fa uma ona la tasonu ia ai le tapunia sa so ofisa nei le tu la yono io na isi fo le malo le tunu i lunga nei au kilani ia le sa fa pe ona o mai e faia la to sign up ia le la sa fetawi lo vala au mai ia le sa fa au sign up Malora. Pe so lima u inga sa fa yala to sign up on ne. Yala wa uma fa sa le lo vala au mai. Ia o isere malo da tunu le se fa pe tunu me tai au mai da loi ne pia. Ia le o mai piki ala to sa vale tai au, ia le malanga me tai au. Ia pe tunu mai po se me o le se fulu. Ia no mai fo ile me fa to sign up ia me toi o asila lo me lo au mai. Ia o le pisima sani lava le Henderson cars. Ia na se malama. Na e te loa le taimi foi sa e ngalue foi le pisi o le Henderson cars ma le malo la tunu e waso umalawa tangata fou ia o na isa te toa inga lo malanga mai Samoa. Ia le na malanga le sei. Ia na isa toa inga na le whape ona fatino ina ia lato application ia o le fato taitasi tailua masino o wa whaingaruenga full time ta lia lato tasanga yes ia o le wa whaamanuia ia lato talsanga ia mole malo la tunu o lo whapeo ona e le mawhawhau fo i le whapese i taitoru masina taiwha masina le ai o lea e a fuene o le lave manuia taro sanga i la tofu lo fape ona pengaruenga tasi masina lua masina ia o le lave e manuia apala ia ne tato a inga na ia o le pisi masani lava le Henderson cars ia so malava ia o tulanga fo ia e tolu ia vainga taua ia lau taua taito famole o tangata ia posa to a inga ia benefiti le benefiti ia ma taso ma tua fo ia le maua pensione le sala pensione ia ma le casho ia vainga tolu o taua e mana o mia le tangata full time e te tau lava ona ia le tangata full time ia e to alua la o le application e o fatas o le taavale ma le paymeni ia e alu lava ia te oele le benefiti a o le tangata le full time ia na o se tangata fo ile sa ta ole ia na se tangata fo ile sa support o ile benefiti ia o le tulanga tau paymeni ia ma e alu lava lengo o ile le benefiti ma o ile e pensione ia o aia inga na o le tangata benefiti ma o vaenga na e au o na silafia le malo na sunu. Ia vaenga ia ae te le i e le stu mai i le ofisa e whailau te si apalai. Ia o vaenga taua na o whailo asu ia whaatasi e fo i ma matu promotion o lo whapeo na whaalu lava terminate. Ia tatu sa avale tolu fo i le na o taua i le te mua mawai.
Yo le lava fa'alu sa so promotion ia sa savale na solo ia le o mai loa ia le pulenga. Pola se taimi o ilu mo le a whaamusa ia sa so asa se savale ia promotion ia le mau ia le a feta fa feta la i le sa so piki apule mahindra lua se lua fa ia o le sa so kiwi edition ia le mau ia lua feta la me alofa ia whapena fo le tato XCV 700 le fitunu 4. Ia le fwe mau le mea alofa tupe e lua feta la. Ia o sele ni uma ia o ta oi promotion sa vale ia o sele le malo le tunu. Po whapeona fisilingia a pe adi lunga le sao sa vale. Le ai. E le adi ngai lunga sao sa vale. O mea alofa ia le al Mahindra, company Mahindra. I le malo le tunu upo o ile te su mai whaatawala sa vale ia le wafa ilo atu. Mana ia ore tūlanga le lava tu maua nai whaonga ia le Facebook page le Henderson Gāsanga i nuu tūtua oi. A whapela leo manuia tau sanga online whai lava o tōna po le tāpena ina le awala e sauare tangata ia piki le airport ia ama i le tō ofisa ia la lava tūlanga ia whato a uri ai leo ngai anga i le lore sao lea a ati. Ia saole le o e taua le sulanga le wa e taua taito. Ia a whai au o ele te nofo out of Auckland. Pe o le vaina le Laloi, Wellington, Christchurch, Napier, Palmerston North. Ia a whai a wha manuia lau tarsanga. Ia e tutongi e maa tole pātese. Ia e te saua i lunga nei. Ia te saua piki lau tavale. O le vaenga la le Christchurch, i o le vaenga na i tongi ma le pāsese, i a sa o le le. I sa lai te tongi ma so le pāsese sa o le vaalele. I a se tongi ma so le le ticket e alu le vaa, e alu ai Christchurch, i a malang sa vale. I a o le tūlanga le airport le teime tau nu oi, i a o wailoa umai o tulanga ye mo o na sala no le customers ele tau no mai e sau piki langa taxi ye wa man fa fo le airport e kele taxi fa fo pintar ka paka customer o sa al taxi na sa customer so taxi ye sau songi i ba na ya ke sau songi na sau i ya o pango fi po le na ati a pango fi tele na pango fi na la paka dia koko konginga ia ta bale tonu mai ia ta pena i foi le fa sanga i ti tau mafa ia mamano loi na ta no foi la fingan venga le Henderson gas ia pa pe mai alo ia tu lo ia me uma po lo maluaka o po a waka ia venga ka sa le sa le customer yo lo le na radio langa breakfast McDonald's to le ngai ku mau ma ia sa o le ku mau me uma le yo style nga Henderson gas ia ba lo la mo ngan venga le ia pa ia mo di ingo le tua ia ne ia si me pa o tu ia te o ta por kalami ia ona sau no mai ne ta te tau mama ia ti fa tai la ta pena ma no fo ile sau no ia fa pongan manu ta to no ia pa sai la sa ve o taito wa se tu so ina le ta o ele fa uma ina sa por kalami e fa ilo asu le vai nga le cashback ma le referral le to tele le asunu o le sicilia yeah o to tele le asunu le o me so mai e se le referral e se le cashback ba na so le la fa se ia le cash i vai nga ia e se le cashback e se referral a referring a message sama to ile sawi yes o le tupela e maue o ele na referring a mali sangata ai le maue sangata le so e apalai se vanga nala o e saulava na o e ai te su sa o mai lava o e sai so e sau fellow apalai ya maua la io o e cashback na ya yo le cashback le maue oi yo o cashback ia amata mai le afitala na idungo afitala lua fi tolu afifafi e dipende na vale cashback ile tavalo fa pe na tanga ia le customer ia pe na vai ngala isi no fai lo asu sabia oi
taito ai le fa umaina sa po kalami ia atono le lopo tai ao te toi ya pela te tai fai fo i o le tūlanga o mai lupe a sau noa ati i le tūlanga po le usiringa tani sewe nei se palita awa le tari mai tau no leanga o le tongi e tānafu e tani me la o toi les fa le tonu a sulo tulo ia o e maua le ia toi anga ia lau sau noanga tātau mawa e pa mole mole ia sa le i le tūlanga le tu so le back credit le we so no le back credit ia o le back credit o le talia ma so o le talia le Henderson le back credit no so tele na le malo le tunoro fa biona ngai mai ia o le so tele lava le back credit e si akia tu lava credit e fai lava sim maulalo le o le credit a le customer ia mau lan ta vale ia sa o le e foi la ia ingo le back credit ia naisa ia e depend lava le ango le tu langa la fa le sonu e le sa le ia mana ia e depend lava le apa pena o nai moa le ta mane le tangata le fa le tonu tongi e tana e anga ba tangata le fa mdianga pe o le cashback ia ma le referral ia sa le pe na o sa o maso sa vale lava e maua o ma cashback maua referral e tisa lava pele anga le ngole tangata e maua lava o le mea lava o le mea leva na sa o le company ia e maua lava le mea lo fo pole cashback ona e tau lava ona tu se le ni le limo le o se mea lo fo po se le ni ono tato uma lava e mana o mia uma tato le tupi e pe yo le ala le na o lo fa pe ona maua tato cashback pole ala lava tu lang fa le tono lo e lo suafa ia e maua lava lau se le ni malo fa tai ya la fotia fa mai ya na me lo ta telefoni e me so le to si mananga fa no lo ati malo an sa ia o ai lava o le malo le sinu o lo fa peona fia mo se soani fia mo se taavale ia pala au mai ia au o ati i le numera o valselau fitu sasasi ia pole whaonga mai fo e mato Facebook page nei alu le Henderson Cast ia na lo meli mai lava ia o lo iai le mato tangata le e whaingaruenga e ia pa ia na nei le sutasi ia saole ia fato moe lava le tangata le i le sutasi po ia so le tele lava la taimi tatou e whaingaruenga pe o le au ia le so tele lava lo whaingaruenga e fato ma o le taimi le po ia au te pole e mwhai lava ona e apalai me le taimi le po ia o lo ia le office fo ia matou ia e lo whape ona whaingaruenga le taimi le o le po se ia pa ia le sfutasi ia o le matou Henderson Cast na o le matou Facebook ia pole su mai hoi le matou office nei i le tasi wa fa Cavendish Drive i papato jen manikau i whaftai lava taito mule no ia tātou ki roa e foi la soatai au le whapokala masan le tāwhai ai le awai mai ia le ka e uma lai fai nanga appointment i middle mo i a kongo ai o kai au o sik ngo fai ko anga pe ka uma whananga mai la ne ka usa o mai au ngi ko e oso ngungo ska wo ya sa mea ya e papte o le taimi po e pe alo telefoni o le afole iwa por sutas ai wale lei pa tai mo tai mi voti ati mo via fo ngana me ngotoi nei fo ia fiafi la ta pe la fo sai mi ata ya le lo fa mananga le tai mo tami nei alo fa tu fa so fo ia fa se fo tai to fa sai la fiafi ia pe na fo so fo ia so fo anti mai le Henderson gas tasi va fa Cavendish Drive in Manukau City ono lua ono fitasi fa lima van fitu e pe lang kel fongina pole iwa ke bo kan kono ai bili e ki se pai pa le o lua ono fitasi pa lima bar fitu pete ba mala aule o bar se lau fitu tastasi o bar se lau fitu tastasi le tautule na le Henderson gas yo e tala noi tu nga malama a e ta pena pa pe no shore le te ala mai
ta pena me ya me se fe ngo fia pa pe mo la pe sleep si lunga online le se me o pe pa pe a pa pe ta pena mai me uma pe lo passport ID po le driver's license me pa pena ta pe ma mau no so ele anga lo to no mai a te to e fo I ma mau nga no mi to fa tani po le si do tu la nga sa we ta pena mai me mo sorry ele a ko so mi ke fa ye lo ka sanga hen mo ka ya le lo mal au ya a ti le o lo no fit tasi fa ri ma bar fitu po le o mo se la fitu tasi le tau tu ale hensen gas luas po bani minute ona tana o le tu la ona na minute o le tato programe le mo o e pasta so le lo longa yo sua ya paso lo po le tato programe se pa ia le tu lai fitu ya te tono lo mulien mano tato tu tu am ngan venga nisi wanga te am ngan venga familia ne di lo tapo inga Samoa allo fa tenato ya meso tu asin sina pa tai lava pane po ya meso le no foi moto malawa le fa ngo fie ya le fa mano longa le dia to lo fa foi mo la to pa to lia inga se o tino so se moto nga se moto malawa lo fa tenato fa mano longa le dia pa ya tu mo le mano si nismo ai ngo pe ngai pa no nga o nise pele ma tanga o motsian malangan mani pa mise le nganga le li lo patu le ofenga no to fia le tua pa no manu mo Samoa ai mise la langi ato I o tato tangata no pia lamo no pia ia man no foi pa tai le ofenga no to fia mai se lama Samoa le tunu e pele le loto mana tua si o tato malo I lau tatalo mana tua si o tato tunu I lau tatalo tātou te tūri mai ai, tu atu I lea tūra ngase. Si o tātou tunu e pele o tō pina ngano mo tātou loto, ia mese o taitai o mahalo I alfile mwone ni, me ia nato mola ngona tu musu ma le nganga pa ia, o le wha maoni o le mea lo pia sila I ene ni. Paulea. Pia sila le ni lanta ngata whai, o le wha maoni. Mana tua, mahalo Samoa, lo tato tunu pele pilngano manoto mana tua lao to tano fatalapati a Josefa Scanlon inosia fatu miti tipi soli pepo ia Maria le sina tabae faaptai a mosa mai Melbourne ano sina ati mai Merovet pepo ia Marieta pi mare ainga le ngata leo fai amu ia mare ainga ia manisi ole mamanu le tunu o lo papena no maputo mai ilungo le apia folinga ia familia le toa. Le minute tanto proclame el lei moe. I was sitting by the phone. I was waiting all alone. Baby by myself, I sit and wait and wonder about you. It's a dark and dreary night. Seems like nothing's going right. Won't you tell me, honey, how can
mene o Samoa, liu liu o se topa. Inau atu i leia, ai ma wai le upenga. Lota pa abai, na pau mai i le tasiba o no lua. E nai tua awa mabai, pa o tatou matua. E poto lava o le tautai, ai se lana tu i ama. Tatano mea i le atua, au ina mai lona langa. Le peni no le Pacifica, walau i loai. O Samoa mo le atua, e pa apae ai. E le sua po i se lolo, i se popo e tasi. Samoa lo ua tunu i tato tutu patasi. Le toto na masaa, olo na malo, na tali ilangi. O nai tua ana masoe i lea, awa se lumanai. E le sua po i se lolo, i se popo e tasi. Samoa lo ua tunu i tato tutu patasi. Le toto na masaa, olo na malo, na tali ilangi. O nai tua ana masoe i lea, awa se lumanai. YouTube channel, Samoa Entertainment. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le lango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o e talo falava. Tala fia mai se tasi o wo faife au ia tea. E winga se muli mau e se ali i palangi pu e ata. Whape o tangata Samoa. E ese mai isi tangata mai motu o le Pasifika. Ona o tangata Samoa, e pi o tangata Israelu. E iai le mamalu o le tua. Na langona le lili o tino ma o fai atu i la ua fai au. E langona le whaanga e tia le mo le mau. A iai lo nei tū le lei. Malo nei tū e le lei. Safa sili mai la ua fai au. Pea i sea. Na utali atu. E iai le muangana fa Britania fa pia. Great privileges come with great responsibility. Po le avea oe matangata ta ua man mamalu. E iai fui ona tiu te tau ave e te tau ona usi ta iai. Ma muli ta iai. E tele fo iso na afianga. Pe a le faia ma le wha maoni pe a tātou le faia ma lo tātou mauti noa. O lo o tātou muli i polo inga. A le ua au mai ai le mamalu o le tangata. O Israelu. O le nuu tō fia na iai le mamalu o le tua. Ae na matua i whaasalaina. Ine wala tō whaina elo i le mamalu o le tua. Whetalai Yesu. O tangata nei e vivi i mai o lātou ngutu. A o lātou loto. Ua mamau ia mau. Tangi le profeta Jeremia. Mawai atu i le whaasalanga na o le nuu o Israelu. Awe ua whaalafu le auro ua li ua le auro le lei. Ua sa saaina maapa ia i turu inga o ala uma. Awe tamo siona. Ua sili o lātou leanga na i loso toma. Ua tunu e lima o whawhine a lofa lātou lava whanau. Sa whaima mea ai. Ma lātou i le mālaia o le tama whine o lo unu.
o le nei Samoa. A whai o iaia i tātou le pa ia mal mamalu o le tua, ia tātou whai tete. O lono winga, o loo iai fo i lan whaamasinonga tele. O lene foi, e te tau o na tātou tausia ma sāwa bali i le mamalu o le tua e avea i tātou ma Israelu moni. Avea Yesu ma uta iala e lene yaso ma mana tua e le lei mo oe. O le ese tatu po funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu ma le oti e mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lanolangi wala auno le ese tatu po funeral directors i le lua no lua toru fitu lua no lua toru fitu pea fiu ane ele se fulu ma le balu Norman Spencer Drive in Manuko City. Malo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Se pong Mario Jack se ele lei le io ele lei ale tangata la to so fo mo nai ia tato fia la vai a ona
fine ngalo lo tato tua pa mai to ni tato programa leimo o nei lava programa lo pena ina pasta solia lo longa yo so mori fa maloma fa tai ilana au ona pena ina nei programa o po leola solo yo tato vai ma lama yo tato wana mori fa maloma fa tai fa po nei programa ile aso atao pa tato dia ile lofa malanga leo tato tua sullo mi dute ona tano le tula ono tale ono au na tato tala i vai fanua ile ngana peritania ya pa so polo tato programe pa ya le tula pitu tato no lo manuel mano tato no unise tu tau fe amnga wenga to mantu on fa malo man pa tai yo tato on radio Samoa ma no fa man losi ole man nei mo fa man losi tato te langona poi e sua malia mo fa manos o mo lo waso e fia ya fa no mo tangata fa vai o fa vai ya man tu te le to mo o tu na e tap te le to yo tu ya fa me por tu na e ya e o lumana ya pa malo fa tai la to ta pena ngan venga le ne ya so fo i fia pa lungo le ala ya awal fa ngai na telefoni tanga i le ma sai tu fa no ilo le awala tu la pono le ya se si lungo tu la pono ya sa ngore fo ya se le ni ta puti ya wa fo na ya no fa na e mesio tono mauta malawa nuir fo ya tu i mauta malawa ni se ba wa ngai fe am ngan venga alu fia stai me tau a matanga ta stai me ne ngan wenga ia lo fa ma losia ia fa vai chama te ma number sululua ia mai ele umia ka sulua ia fa te ma number sutasi ele umia eto fo i mai la tu si to ainga ia fa po tasi va vea ia fa pena lama ai ar fia fa mauni ngan wenga o fa mauni ngan wenga a fa pe wana o na to fil ngan wenga le pone fa mo po da tala atpo tanto ile si atoto ya tanto pai mesili apa na oena wa bala au tenga lue le pole nei a matala o po pa pe fitu ya ole mo kwa ngumara kasia o numara tasia o le pune me ole fa maoni social mo wa tu tia i fa ngana tu tia i ngana venga ya te o fa venga venga to wa tu tia ya o le fa maoni o maninoa o fa moina o le fionga le pule la lava se taimi o pe ya o ente ai ta tonga venga to fa o le au mo le po fa pena e po tanga ta ai le au e po tanga to fa mo le pule po la wa va tu nei fitu la umun fa tonu be uma la wo uma mana wa uma to o ile ya le pitona tinga luena o le po ya fa tonu la wo ye uma la por kalame ke la po ya o vai por kalame po a por kalame la wa pai uma kuskusi la no pole ya fa tonu ina yo o tu tai au sau le sifi wa tai tu mo me mo le po ya la wa mo no fia o ke ya le upu e masario na e fa pongo fa longo ye e tu sala so tasi maso e fia e a fili masela tu sa ya pet fa maoni le lua fe o aso fa maoni e mo le to sanga pia ka sanga tour se por to sanga fa maoni kasi as ka vai kai minga le to fa mo ina o le pule ya le wala ku ko pe ang mga fa o mga venga ya le su se me la lango le la ko fanga la se ki la olamu ko e la le tasia te mana ba de lua ya ngalo ya o la o testo le pule ya la o ngupu wal pule pa ya sabu foi longa ko do ki aksi kamale nga lue e ka ampa ka waksanga hempe ka polile o tangata o kala ye ko inga palangi le son ko do palangi o le fa mo inga le ka u pe ku kia ia pe ka ke o ka milo la langa ke o mai ala a ko ma mo yo le se me pole mai a ko popi mpo banel pa ponga tro ya le na wa ku mala ngalo la ko mala o le ponge la wa kia e ngaia e le puller pa pengana ia a par su lua ka mo lo ia o pule alan kia la koko o la ko pule o la e o la uma mo di pa pengana o la mo di me lenga lo ka male fiu su ala la ko pule o ke ia la ko ala la ko pule o
Kwa ka ngulu o ka maronga pu. Pea lai mo la ko fa. Wa pa uka la ye. Ya pang le muale le pule ya anu lo e sui bani pa pangala tunu. Ya paungiro kai mi ko ya o ya de la. Sina kui lau o i meri po akulanga la so kai ma ko lo pe o funciona sole. Vai le kakangi o kuri o kamu ko kuri fia o man ko o la mo palang kasi ale o po le alo fa maongi kasi al ka me ka wale de kwa le do o le palang e ser manga ya fa yungo ya do mo me yo pule fa maongi kasi al ka me ka wale era o kuri la ko lo le se me ele la mana o le dei penga ba ko sa me ko sanga ko ya fa maoni la ba ta to te mo ai me sili lo fa tu malo le tu la to lo la pui le li me sport ta po inga malo ta to no fa mia le tu la fa sa o ne fia fi ya me se la to nga to au nga no o tu no ma mau ya lo fa te le to mo to pa ta lo ba tu ia calling to rea pa pena po ia Feliki soa ka no fai no patu a po I ka mo Mervin ma le ainga pe nga po e o tu ile tu ponga mai America no patu e ale ngata le o ni ton mo le tunu a pernice wale sa lu ya ma la to pernice sa lu pa tai pa ma no tai pa to no mai ile fale na ma na ia pa no lo atu I la to tu ya pa to wilo tau tua o te mani pa te tele lama pa tai per nise wale sa lu mla inga ia pa ia po info fanga nei ia fiafi ia lo pa foi ia le tau no mai o tara au kelani lo anga peleina mo Samoa le tau no peleina pa pele nei radio pa pe pa anga uma God bless from Pernice namula ulu wale sa lu o tara au kelani saute Apte te le lama lofa te la tau. Lauso ya Nathan's Levy, ma lo leva mai sini Australia, ma lo ngā lua nei aso, ia, wapena po ia UB36 mai California, lofa tu moto I America. Ioe, wana oa ua o se monga apa aunga. E makauki. Sanga
In this update, belief Europe can fill the gaps in support for Ukraine. The US is pausing all military aid to the country, including weapons in transit and waiting in Poland. The presidents of America and Ukraine had a heated exchange at the White House at the weekend. Former US Navy Senior Chief Malcolm Nance says only 20% of weapons and equipment in Ukraine come from the US. Where they will lack initially will be some of the more advanced technologies, but Europe can backfill all of that. Hyundai is back in the mix to potentially deliver new Cook Strait ferries. In 2023, the government pulled the plug on a deal with its shipyard for 2 vessels and upgraded port infrastructure, blaming cost blowouts. The Minister for Rail visited South Korea in recent days, working to an end of March deadline for a new plan. Winston Peters confirms Hyundai is an interested party. We're back now. I'm very certain that we're going to save this country billions of dollars. Billions of dollars. That's how confident I am. A man has been charged in his hospital bed with murder after a woman's death in a daytime shooting in Whangarei. Yvonne Chapman died at Onarahi's Beach Road Reserve on Thursday morning. A 63-year-old man remains under police guard at Auckland Hospital with serious injuries. He's been remanded in custody and will appear in court on March 21. High hopes for congestion charging. A bill to let local councils and authorities charge users for busy routes at peak hours has passed its first reading in Parliament. A report released today indicates congestion could cost Auckland $2.6 billion a year in loss of time, business investment and consumer spending. Infrastructure NZ Policy Director Michelle McCormick says cities like Sydney and Melbourne are ahead of us. Previously, we were sort of on par, but we have actually got worse as they've implemented other toll roads and improved their public transport. We're still lagging behind. That's news. In sport, Auckland FC boss Nick Becker feels the Admission Adelaide were incorrectly awarded a penalty in their 4-4 draw with the Black Knights. Simply confirms what everyone at Mount Smart Stadium already knew. An A-League referee reviews panel have acknowledged the video official and referee made mistakes in awarding the first of 2 contentious spot kicks. In a statement, Becker says while they appreciate the panel's transparency, it was frustrating that VAR intervened and convinced the ref to award the penalty.
Black Caps Tom Latham shouldered arms to a tricky delivery from the media ahead of tomorrow night's Champions Trophy semi-final against South Africa. Forced to head to Dubai to play India due to their refusal to travel to tournament hosts Pakistan, the Black Caps faced all-night travel post-game back to Lahore. And that is sport. I'm Raylene Ramsey. Fabi rute wa tele tu lai ono pa pokona mano tato tino ya mina to tato tala I vai panua le ngana Peretania. Sta vai ngai lunga le wala mo si pe mano tato tino sta vai ngai lai to le lau papa mai tai Constellation Drive faisi Loma traffic ngai lunga le lau papa la to ngai mai ap no pa ngai tonu tau langa ia ole nau si le pia pe fai mani mai e o umala mai me lo anga ia pa ngai moto malawa Tari tonu o pai mani o saunga ne mo sau gai pekaneta ngai Onewa Road slow the traffic ngai lunga le lau papa pai mani mai la to mai tai I North Shore ngai tau langa o sa penga Victoria Park le tau langa ngai lunga le lau papa o mo kwa le mo ar traffic ngai North Shore la to ngai North Shore tu tolu pe am ngai venga pai mani e o umala mai saunga le mo o sa penga ngai Au kilani sepo mai Lincoln Road tanga I Henderson mo tu lunga I Glendine Runabout ya nga at fo lea I Craig North Road pasi mai wai Community Cemetery nga I New Lynn Avondale New North Road Manabet ya o mko slow wala traffic pai mani apai po tanga at Mayolo Road ya longo wingo lunga le motorway nga I Mango Bridge nga I the airport I Mangele pai mani o umalama in melo anga iai Baba to Western Spring anga I Craig North Road Crelin slowly traffic anga by 40 Bond Bridge anga I Centering Road pasi Edenmark ona makohali mua traffic papenga po Dominion Road ya le lama le anga I fia tanga I le lungo le ala ya worka alo ke pongi ke wapainga ole baba I Simon Street anga I kai papasara ku I New Market Manuka Road anga I Queenstown oneanga Moa Mango Bridge ya pai po tanga I Great South Road anga I Green Lane ye te mo fo I Royal Road anga I Meadowbank St John GI ye te mo fo I le main road Pilkington Road anga I Panmure yo long winga Ellerslie Highway Mount Wellington Highway o mo slow the traffic ya tanga et fo ngai Sibria Park molo yo ke ku nga ma mano loi fa lo pa ka ma fa ya ki di road traffic ka ngai o le ngai mai I Crennan Runabout ngai le motorway mai ya ma to ne fa sa lawa ko le radio Samoa ya was slow my traffic Pam ria le anga tu I moto malawa tau no le manuia ni spo anga tu am nga venga pam ria le sta venga nai lungo le wala mol si pil maro tato no ya por clame panga solo Hey, hey! Huge news about Little Chicken. Popeye's all-breast chicken nuggets are finally here. Nuggets the way they used to be. 100% chicken breast, 12-hour marinated, and covered in their signature shattered crunch. Try Popeye's world-famous nuggets today. Love that chicken from Popeyes. Talo fa Samoa se o atinu pele. Ua tala ina nei la matau fale o loa o le leata I lai Super Reds I le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Molo fonga tau mafa. Ua maua nei le matau talo fiti I le iwa tala iwa I le kilo. Talo Samoa I le valu tala iwa I le kilo. A fio mai loa I le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Po le telefoni mai I le olua fitu. Fitu. Lua lima, valu fitu. If you feel them on a rental se whālau ilo antula na whaabitoa molema sino February mamati. E los fulpasene ua pa umaulalo ai le tongi pe antolu aso pe silia tu foile e te whaongai nai so se taavale. Ma bawailo avado I le se I e awheta ala Samoa I le whai unga o le basina. E ma whaiora piki le taavale mai le malawa lele I whaleolo polo tanto ofisa au tu I ala fua. Pe mamuli tu foile whaletali malo o lo o e wha mautu ai. Ai ngā whaabitoa. O lo ia tanto insurance e te fili mai ai ina nei tupu se whaalawalawe ai o lo o iai le whaamama avenga. Ma tu olo iai le tanto account I New Zealand pe lafo sa fo I le moana e whaonga I le Pacific Easy pe whaonga fo I le credit card e whaatino I le tongi no lo sa. Mori si whaamatalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi onono. Pe asi le tanto Facebook o le Moana Rentals po le upenga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe a o e malanga asiasi I Samoa.
ua moni le mafuchanga Ia upu I taimi o tae vanga Ai lafi ai ua e alo fai se tamaloa Olo lavanu e failo na fale oloa Alo ia lau foe Chofaina oe Tatalo ia manuia Sungalo fa amoe moe A fai ngo chulo usa O se langona ina pea O ulimaya E la vea ia I oe Flava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pei le Radio Samoa tasi lima I watolu a mo Samoa I amanuia le nei aso
matanga. Porque se matanga. I lick it, I like this. I lick it, I like this. I lick it, lick it, lick it, lick it, lick it, I like this. I lick it, I like this. I lick it, I like this. I lick it, lick it, lick it, lick it, lick it, I like this. Ngalo ata 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 fala ata 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 ata. Ngalo ata 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 lava yo rola ata fala. It's a fear ata 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 lava yo rola ata fala. So sweet ata 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 ata.
manatu te fa'ale mula walu talofa ua e manatu lava wana o e malene yolanga e tau foilelea yo so manatu te fa'ale mula walu talofa ua e manatu lava wana o e malene yolanga ai pe a sei fai fua tutu sata ua na fai ele atua ai le olo fia a e ilunga te pa ui fuai e pa tu ulo pa ama walunga e tu fesili ai pe alo uloto o te masalo o si o fia poto ai le se i fai masea lofa e au le fango tau le tawula Fesili ai pe alo uloto o te masalo o si o fia poto ai le se i fai masea lofa e au le fango tau le tawula talo fai lo fau le anga e le mawai sau me anga na o le umia yo lo ama e pai e ai fa pena tu ulo mata pe a pe a na vai vainga vai malelo fayo ainga sili lava simativa fia fia na lole fia tele ai inosia ei tu uia na vai vainga vai malelo fayo ainga sili lava simativa fia fia na lole fia tele ai inosia sili lava o simea mangu mangu ete mawai na male filemu Ole asosi mama na otele ete tu ai le sameme te fai mali Sili lava osi mea mangu mangu ete mawai na male filemu Ole asosi mama na otele ete tu ai le sameme te fai mali Matagi tu ifa anoanga Talo faile kovana o America Samoa Tawese sunia uamia Ofa amai senga Fale tua ya ona sai mafa tua eu ina ona mata fetoto ala lelofa a ole otilo tato wiuma Topa la
Eva Malipese, Malon Fafonga Samoa, Malon Foine, vai le música. Radio Samoa #1 New Zealand agora. Simpson, yeah. Fasia talule alofa ia Samoa awane ito e polonga na valo ia e o tai tai le malo e tali ilangi ole a utufia loi mata ole tangi pei ole malai tia fau le sulufa inga le polonga ua sisia e ai le fua le sa olo tonga o le tasa ua sao ona o le tofa mamao a ua sa moa moa tai ao a fai e fesoa ina o aina te la vera ina o se tau tai e na tusi ai o talima le faa vai na filifilia ma usali e le satia le tapasa o se fola mamanuia se mai ai o ai tapte sulu i ai musu ele polonga ne i toe o mai fai
ai tala le mamau sia opo ma sia sa ai ta te pusu ne I la matia le tu ina nau a o anu le nei folau e malutia umai le alofa ia Samoa awane I to e polonga o le tasa ua sau ona o le tofa mamau awa Samoa moa taiao a whai e whesoa ina o aina te la vea ina o se tautai e ana tusi ai o talima o le tasa ua sau ona o le tofa mamau awa Samoa moa taiao a whai e whesoa ina o aina te la vea ina o se tautai e ana tusi ai o talima Se pongo Mario a sua felice Micaenes, na se pese no mana o mai ai per nisi wale sa nu mana ainga mai utara o se tautai na tusi ai o ta lima. Tai mito le mai luo su leba bilute o na tane o le tulai fitu ta fitu le abinat muli o ta tama pe o na whaponga e le so. Ta tono lo mni el mano ta to no o nei mai ngale piapi ma lo le pane pa tai le pa pong pong mai. Pela mana opa atu o ia pes pesenga le alama pese au natu. Mea po ele fai ma vai manu o fea ngai nise le mano le tato tuno o ti ngā o le tino. Fea ngai mangase ngase o le tino. Ele fai ngō fie tato te tatano i le ni I mano tato wha atua tua o lana pa mano longa e pa I mai tato te mano si ai. Au ngā preta utua ato le Radio Samoa ni pes pesenga o alama o se vi inga au natu. Tori tonu. Fai ma vai mano au e ta oto ai I lungo lo moenga baba ia ele matango fio le tua malona fa maoni lana fa mano longa tato te mano si ai o lo fa tua e te mano lo ai mano la vale fa pong pong man le tunu le ngata ia o te ne o tunu e mamao tau tua le Radio Samoa por cambia nganga ifo Faiva ia ta tono le po nganga ifo le lao le nei aso ia ma amen bi inga I le tua o me sili na te saunia tau si mailo to so ifu I tono mota malawa pe lama o lo pape na ona pe wa ia mano le atunu utano lo ia nei aso pe am ngan wenga ona yalom pa na ya o onga taton Auri tia mea uma leanga le nei mai o lo tātou matai. Ai whaptai lo tau taria ina o tau tua ne Radio Samoa su nema I watoru a mo I maota malawa ton lo sa parpengan venga pa mano whaptai. Lo ptele atu le sunga ia sua Palaisa, Patrika, ia male ainga, manola male mapta mai, le ngata le Alexander, male ainga, Pernice wale sanum, ainga paptai, ngata le o mane tofai, male ainga, manola male paptai, kanari siba, le ngata le leu se atawa I malu, ia male tausi atai, lo falo, lo fatu, ngata leo, I o tui le tapunga ia o lo papenana maputa mai I Amerika maula so io naisa asango fuo toa so lua mato le ua losu tolu minute on tada o fitu le fiafia I mato ia le kai meo kou ia ia le telefoni sa o ale na o le tolu fitu Pernice wale sanu tolu fitu o naisa o iwa tolu fitu tasi lima iwa tolu numero na ia pena po ia ban Karim Marietta pe male ainga papte tele lava malo lava le maputa mai Salois o pa Neru
Ia, mana ainga, maanora mapaptai maptamai ya sandoi soapa niru mana ainga paptai tele lawa tai mo famlianga ya mesol maro le tunu lungo le YouTube channel lo fatele atu feliki so mana ainga kano fai ya manor ngan lue na to ngan lue ne ya so ya ole na manora mapaptai na minuti ya ona tado le tulai fitu ya tajon nya pa awa o musika yor kambangi le fia Alova Samoa wa ule ne yo kasputi alu awal suwi al ngila wa le kio aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa bevela Salina watinga le fan tutulua seo malamalwa ile kapela malalawasa Ose wataleloa wafa solo atoa elenga tele tatala antumulelo nava fatai tai for ya eva misiana mio oleva kaleke kele fefe la me ayena na isefe
wale no le malanga utano la unga le tula fale fa tule mana usemane mana ya wale aso tule muli kupanga matalo moli male mana o yetele mai osila fo te ina wafa o nelo matua wasafatu le nenu matua la le mafafa. I'm Annie Pulitiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Taimi jole mai so 5 minute ona tāna ni tōnai fitu. So le ua pō. O ngoko le lai le ka ngana fiku pene. Le ai o le aua o ne fiafi a le lana i nua e le pō. Ua pamene sa ua le manu lupe a umane po ua suia mai po ni tau. Ia mai se po i waila po i tātou tulo le ngana i le bebela le tātou. Tau wasa mai ai, ia o te po tau manu lu, ta alofa po i tua asin sina e le pengo fie, pe o le tau ane le pia nai o tātou tu asin sina e no nofo ai malala i atu mai se lama ni sila i le tau manu lu, fie po i ala tau lau e le soifua e aim tātou wola e, ia e manol fo lau manu tātou atu, leu tau fiafi, ia le aso lua le asfaa mati, lua o lua lima ia, moni na pa mano ma pa tai la torta tonu pa tai ma puta mai ya me se lo to te ri no lo fa sa va ai moto ma la 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 sta un pa o no pa pena la ma tieni stu la ta to wo musica so finoi iam tanto fia iam tanto patia pe le lo fa pa ma ni lo ta to tua le tu am tu vai mai lo na fa o so le masina lon to tasi lua toru, mame te le laro le tausanga. Pe ia le whangarua kore ke visi masi. Ia le utatou o le masi na rona tonu, ia so lo le malea. E seta, le la wha malu le tatou anga eti ai. E ke au o ia yungi, ia le Queen's birthday, King's birthday le langa kwa nga ke. Pia po ia so manolo, mangai lua so manolo o yuni so le mahanga ia, ko nga eto ni pa nga solo tato por kamene po to sanga ya po lama tato tu mau ile fia la ia se panga mero fia so fu ola fia la lama tele o me fetu leni mai so fu mo ola e tu pe sili fo itato la ngona e vo te me sai la ngona e tu pe sili manatu io e pa pena lama pa ponga pa longo le tele o ana leo e me so io ni mta upo e manu tato ro ia so ana lo pe pa o lo ma au ona pa tato moa pe lava palni tato moa on sai tato moa pe on sai tato tatalo o tatalo le meta o le lumo pa po fonga le tato sulfa ia le tato pe sili le so i form tato vola tato te pe sili ia le so ni mai la mani me feto le ni mai tu pe sili ai la ngona sola manatu ono le palu pesasi ai le tele o me a me so tai o ma no tu ngwa pena ia e mo file mo le li tato mo le fia me se la tato o lo au mau ia tu no ma lo tato ai tau manele atu ia la to lo pa penansi le sila to no le bai tele lo so ala pule ai o por mano ia me si o tato no pele o to pinga mo tato dot tato moa pea le nganga o le ni o le tato on sai mar pa pane awani o tato pa masino lama ni pa masino ina tato la fo i le atua o la na pa masino nga mi oton tato te moa le fia tato te moa le fia ma tato bi i aso pa fo i o lona vi inga manuel fo la nga sa moa tato mo study file mo mai le li pa pi fia ina o to pinangalo lo to pe sili pe lo tu pe sili pe tato te moa tani pe tato pe sili le o ia fa maoni pe mai pa salam e lo stangata le tu e pe lo ai e lo se atali o tangata sala mo ai o le nganga la vai e se le mana ia le nganga pa io so san sili le tato la po ia fi tam pring ta le la mapua ia au lofa le on tato mo le fia tu io to pinangalo tato
Maua le nganga po le sa i le ngona o me tupu mai. E le maua e sau fia I tono sio ainga pele I lo fina ngalo. Maua lo fia ia masiau whanau sio ainga ia mabibi I patasi le atua. Mai ai le atua le fia. Ia tō fina ngalo mo tātou roto. Spuru me rute on tāna le tula fitu. E ana au bina tu leo. Tala pe on paponga I le so. Ola ngona le alofa. Se atu ole la mangoto I fuai o mai le pongisa le taimi lea o le tawa fia o mawhawhanga ua sautua lasi mai a oe hani Lamuna nao le alofa ia oe e tumapea I lo ulotoe Taimi umalava Nai o folinga e tu mai bea Beo se ata Oi, love time.
Oi o mi te tonu lau o luau Baile te pese nei ma I mau A fifi malu o le tama Baile lau ulu ne I ma tala tala Le lau Faiva pito I te tonu Vai I ma sai pa pe o se pomu Le la mai loa o le tama Se faala I titi se nai au mama Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami Tale lava Ai mea ai papalangi Na ole mawai I le tino mai He Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami What a feel If I tali tali Se palu sami Se pa mai le langi Ya le la fai ka klo Lo ma ke tamai oi le langi Ya lo sunga fa oi ole atu mo Yo ole atu ona nei vai tai Au ku ka ese pa pa sa ole ma sangi ai usi o kwale ma sangi se ki la vale no lola Ato ole na ona tu fo ya le na Ni fa fe aku ile mek Luau ulo pe luau pipi E pule lama o I le sikaili Luau mamo e file mu Koko sel si unge I ke iwa feu Ele ai o se masa lo salo Le palu sa mi lava e inga I le kalo O se ki o le mea ato Waka angulu fo I male Samoa Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami What a feel If I tali Se palu sami Se pa mai le langi Fai ka koloko o to e ole atu I lo tama Si o atu luku bele o Samoa Wala ko po mama ma I o tanga Kai la au ale au sai To e sa sa no mai ole me amoni Ka me ai fa Samoa Se mo atu luka uniki na se suo fa Ko mori se talo tao ma se palu Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami Tale lava Ai mea ai papalangi Na ole mawai I le tino mai He Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami What a feel If I tali Se palu sami Se pa mai le langi La fai le ka be ai Si kalo kao se kile vive Sapa ma Nangi be o se me Ole pa kwa ise O esi ma se vai sa Au ma fa ma to ole ma sa lo sa E pa ku sa mi le ngei Ua o sa Lo ai so le lo ma fa Wa o sa u nei ma le mea Kwa Si ai ka ko sa Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami Tale lava Ai mea ai papalangi Na ole mawai I le tino mai He Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami What a feel If I tali Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa ilo tātou utunu o ile nei fo ia sa fau. Tātou mafuta wana ngā luenga o le taulongolongo o tala mai lo tātou utunu. Sa tau fia le vai ngā leo leo ile sunga fua le sunga ia mau hunt. Ina ua mai a whaia iei mōrianga e ono e mafua i le tangi. A le company vaalele o le Samoa Airways. Le sunga fua no o atuai le sunga ia mau le ofisa o leo leo ia pia. E peo na wha e loa lana lo ia. Ina ua maua le tala i le ua mōlia sa o atu leo leo i lona ainga. Wa wha e loa lana lo ia le sunga ia unasa iuni sa polu. E lua mōlianga o le tau wha leanga, lua mōlianga o le whaio ni upu tau whai whai. Ma mōlianga e lua o le whaio se ngai o inga wha soe sa. Wa tua i ai mau e leo leo. E peo na sila fio se pepa o wha amtalanga me le company va lele se vai aso e le ima mau atu. Na wha ilo ai le te ena e le pulenga o le Samoa Airways. O se wha asara launga le ua mōlia.
Na tā uai se pusa maliu na au mai Amerika Samoa, i le tautua le company va'alele, a o lea pusa maliu e whapea na au mai ai fuala au whaasaina. Sa tā uai fo i lea whaasaralaunga, le iai o sea po o share so le pulesiri o le Samoa Airways, i le company va'alele o le Talofa Airways o se company, o lo ngā lulu e whaatau vāma le company va'alele le tunu. O ia whaasaralaunga o whaaria le pepo whaamtalanga mai le Samoa Airways, wa whaaleanga ai le ingoa tau le leo le company va'alele, ma whaaleanga ai foi le pulesili. O lewa maua na ua tau fia i le so, ma mori e leo ia le sunga ia mau. O le voi manta watu o na ua tau fia le vai ngā leo, se mai so fina ngaro le tū lea. Well, sa su watu ia mau i le ofisa o leo. Ina ua ia maua se whamatalanga mai ilona mauta whapea aina watu ia leo e su e ia. Ia, na o mai leo mau i lo ofisa. No tala noa sawa ia mau. E le isa tiu te tau ave se tangata anu. E alua ia su e leo. I se tūlanga whapea. E le ai se tiu te, there is no duty obligation on his part. Ia, ai sau noa lava ia le li mawhai mai. Le ai, o e laualu iai. Ia, o tūlanga o tū maanga wha Samoa, e te tauna o whaaloalo ma uofo iai. Ta iai o lewa maua le whiau na beifo e na o atu ai ilona a whale. E o tūlanga nana, le alana na o iloa iai ia mau i leo. Te lau toi whafso tai mai ia. Na ua o va ia tua ia mau. E se isi mea laua, isi ngasu le la ua e leo na ua atua ila ia i o i le ofisa leo. Ma fesilingia pe o aisi mea ia. Wa mea ia na whapea e fia se su e leo lenga o il whale o mau. O whapea se o ni mana tuna tunga po i comments na whai e mau. E winga ni li poti sa batu isi ala whaasala lau. E winga se pusa oti ea se tulou na mai li Samoa Airways. Ianga whaela ianga comments be masalo mi ai le aingi. Pa pea ai mea o mea ia na mau ai. Le tamaita ilo ia ua tula i mo mauhante le sunga ia unasa yuni sa ponu. Sa tau fia leo ua moria leo uri o le sangofua. Aina toi te tala i tua i lea fia fipo o le aso le valea. O le stofia tula i ai mauhante i le whaam sinonga whai tu malo. O le sangofua le vaso ne ina wha tūlanga e su e ai mori maua leo. I le mori anga o le fasio ti tangata wha moe ina o lo te ena. E le tamaita i tusi solo ma talafatu, o papali i sia fi kiao. Pei tai o leo toi tolo atu nei i le aso se fuluvaru o kuso le tausanga nei. Ona o lea fito atau nuu li poti o su enga wha fomai. Wha atatau le soifua malolo ina o leo o moria. Ai maise o li poti a fomai o le ngase o le mafaufau. O le toro po ai mo le isi wha masina o le nima tau butau wha masinonga. O le awa no ai lo ia le itua leo. E sila ia li poti o suenga wha fomai. Ai tapena ai fo i lo ia a leo o moria. O lo wha ua upeo no futau fia le whare pui tānu malala. Le sunga ia papali i sia fi keol ua limas furufitu tau sanga. O lona soi fua e whaatari ai. Le masina o kusa ua tolo i ai lona wha masinonga. O le masina o meo le tau sanga le tenei. Na amato no futau fia i leo o moria. Ai o se talo sanga na wha uru atu i le wha masinonga i lana lo ia. E fina waile te tala i tua ni ai inga. Sa le talia e leo o moria. Ma o le mafu anga leo le savalia i nei le se furu masina. O lo nofo tau fia pe o ia le vai ngā leo. I le whale pui i tānu malala. Wala ngone le asosio ngā ruenga whaatu sitala ma whaasara lau a Samoa. Le nganga o le whaafia ina o tāpenanga o le neita usanga fōu. I le tūla i mai o le whaalaputonga o whaasara lau ngā peletania le PPC. E whesoa swani le si itia o na ngā ruenga. Mō le whaale leo lea to mai lo tātu utunu ai maise o le ati nae o le asosi. O le sui komisina māwalunga o le malo o peletania i Samoa. Ma sui o le porokalame whesoa swani. Mo wha ingoina o le PPC Media Action. Na lato u wha matu lea fōa i tupe.
Whaatasi ai ma le pelestene masui al komiti whaafoe o le Jaws, le asosi leo tu sitala ma tangata whaasara laua le atunuu, e ala i se saininga lima. Wa whaalia le sui lea malo lea ngang o le fia fiso swani mai o Peretania, e whaali leia lea tautua wao se ngā luenga i tāua i tonu, o pūlea ngā malo wha demokrasi. Wa whaailoa il whaalaptonga o le Jaws o le fiso swani tupe, e se fururua afe pauni tupe Peretania, o le amaua i tonu o le fururua masina o le tausanga, o le afa alu lea le te penaina o se taiala e lima te ina i ngā ruenga tau le pūlea le leo le asosi. Ai mai se o le si tia leo le tūlanga māwalunga e te tau o na ausia, e le ngā tere ngā ruenga whaatu si tala ma whaasara lau, ai whaape ai fo i ma le whaatu peina o isi ngā ruenga tau le loto i fale o le asosi. Stasi o viso swani ua whaamautu mo le whaalaptonga po le asosi, o le viso swani lea le polokalame Australia o le Packmas, o le afa tupe ai le whaangai o ia o se ofisa, ma le tutongino se tangata vai le ofisa mo le whaatino ina, o ngā luenga le asocio tu si tala ma tangata whaasara lau o Samoa. O lo sa ilia le temine i se avano se potu se maonta